i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da radimo ove ukrase sa čepovima, pa jeste spremni? Hajde! Imamo perle, vunu i ljepilo, pa hajde. Uzet ćemo roze i roza vuna ili bijela. Uzet ću rozu. Ja volim rozu boju. Sada imam nove makaze. Imam oštre velike makaze. Evo ovako. Imamo puno vune. Uzet ćemo, hoćemo crvenu, narančastu ili plavu. Uzet ćemo crvenu i ovakve fine ove kristale. Evo uzet ćemo nekoliko. Ma je bilo toliko vruće. Treba nam papira. Samo da... Evo ovdje. Eto. Ima veze ako sam ovdje crtala. Zato ćemo da isječemo. Hajde prvo da stavimo malo u sredinu. Malo oko. Pa malo da čekamo. Tako. Hajde prvo. Ne znam što ću prvo da uzmem, ali nema veze. Imam puno stvari. Ovo je moj treći video. Gotovi smo još malo. Sa gornjim dijelom. Tako. Koja je vaša omiljena boja? Pišite na komentarima. Ja volim crnu, bijelu i rozu. To sam vam rekla na drugi video. Tako. Da osjećamo. Pa tako. Sam se nešto zajeplo. Zato danas sam nešto radila. Ovo sam radila. Gdje je sad? Evo ovo sam radila jedan svijet. Ali nema veze. Šta pravim, šta ne pravim. Malo je premalo. Ali nema veze. Ovaj može da bude sa leptirom. A ovaj može da bude bijeli. Crveni. Može naranđasti sa naranđastom vunom i perle. Ali nema veze. Tako bude kad nemaš toliki velik čep. Pa tako. Imam dva ovdje. Imam
imam, vidite. Hajde sad još vune. Ja baš ne volim vune, ali šta ću, treba nam vuna. Hoćemo uzeti ovako jednu malu perlu. Ovaka mala, vidite. A ne može da se vidi na kameru. Malo pala. Nije baš fino. Tako. Hajde sada. Mislim ja da smo gotovi sa prvi. Sa prvi i onda ide drugi, treći i onda smo gotovi sa videom. Koja ovako je ispala prva. Hajde sad da osjećemo. Što sam ovo osjekla pa da može da stavim na frižider ko jedan magnet. Hajde sada napravimo drugi. Evo. Hajde sada zalepimo. To pa da bude fin ukras. Prvo na sredinu malo. Pa onda okolo. Da malo stisnemo. Gotovo. Hajde sad malo bijele. Evo imamo ovdje malo ili puno. Uzet ćemo sad možda jednu zvijezdu. Ele jedan ovakav svijet. Ja mislim, nećemo zvijezdu nego jedan leptir. Sad možemo dove ovake perle. Sad ćemo da zalijepimo. Ja sam se opekla, ali nema veze. Tako. Ali čekamo da se malo sve stisne. Zalepi se. Nije nam možda malo uspjelo, ali nema veze. A sada malo uzmemo ljepila.
Hajde opet da isječemo. Vidite, nisam baš fino, ali nema veze. Hajde sad da malo fino napravimo ovako na stranu. Još malo smo gotove. Gotovi, ne gotove. Evo ovako, dva su ispali. Sad imam samo još jedan i gotove. Pa onda smo gotovi sa videom. Hajde sad malo crne, zato nikad nisam ovu crnu koristila. Ali danas ću da koristim je. Nema veze ako sam ovako malo tajtala. Ovako. Evo imamo sad ovdje. Malo. Hajde sad na čep. Pada nam papir, ali ništa nije se zalijepilo. Malo da stisnemo. Eto. Evo crna vuna. A ova vuna je malo tanja, ali ona druga je malo debela, je vidite. Ova je malo tanja, ova je malo debela. Sada malo stavimo ljepila. Tako. Sad smo još malo gotove. Ne gotove, nego gotovi. Tako. Tako, uzet ćemo ovu rozu. Treba nam možda još ljepila. Trebam da zovnem babu. Babo! Daj jedno ljepilo. Znaš šta si ti mogla reći svojoj djeci?
mogla reći svojoj djeci da ćemo ovaj dio malo da ubrzamo. Znaš? Zato što... Ti znaš da ti ovako napraviš brzo. Znam, ali znaš zašto? Zato što sad imaš puno još dijelova da ukrasiš ovo gore, znaš, i perle da staviš i sve. Onda kažeš njima, znate šta, djeco, mi ćemo ovo ubrzati. Moj bobu će ubrzati ovo. Eto. Uje se sve razlijepilo. Ajde, sretno, čao. Ćao. Sad trebamo malo da obrzamo ovaj korak. Onda malo osjećujemo. I gotove. Danas su ovako ispali. Ovako su ispale ove čepove. Ako vam se sviđa ovaj video, like, share i subscribe. Ćao, djeco!